Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zen Elektronika. Da, kao što vidite, ime kanala je promenjeno. Naime, prvobitni naziv kanala je bio Bear, ali kanala na YouTube sa takvim imenom je bilo previše, pa sam onda promenio ime u Belektronika. Međutim, kada ukucate Belektronika na pretraživaču, rezultati pretrage će vas odvesti ka jednoj prodavnici tehnike, i tako da sam odlučio da naziv kanala bude Zen Elektronika. Zen zato što bavljenje elektronikom mene lično smiruje, a elektronika jer je kanal naravno povodom elektronike. Evo, da se posvetimo klipu i temi klipa, to jest bit će to zapravo jedan tutorial o tome kako poručiti neki proizvod sa online shopa Banggood. Pa da krenem. Ukucat ćete naravno Banggood. Ićemo na opciju Register. Ovdje ćemo imati naš nadimak ili nickname. Sada ću zadati Nick Slater. Što nam kaže jedan grafit u Beogradu. Slater u Niče, Srbija ti kliče. Ne znam da još uvijek postoji taj grafit u Beogradu. Je bio dosta zanimljiv. Dalje unećete vašu e-mail adresu. Zatim lozinku. Potvrdit ćete lozinku, onda ćete ukucati ovaj kod. Sada, nakon što to obavite, bit će vam poslat mail sa linkom za verifikaciju vaše e-mail adrese. Ono što je potrebno je to da odete u vaš e-mail box i pronađete link, to jest pronađete mail sa linkom za verifikaciju vaše e-mail adrese. Evo poruke su. Znači, kliknut ćemo na ovaj link ovdje. Možemo isključiti. I to je to. Ovdje ćete dobiti notifikaciju da ste dobili kupone. Evo vidite. Kupon s popustom od $11 na robu. Na proizvod iznad $110 i tako dalje, tako dalje. Dalje šta je potrebno uradimo jeste da unesemo svoje podatke. Na opciji Settings. Pa odemo na adres Book. I unesete ovdje vaše podatke, naravno.
grad. Kupit ćemo Petrovac. Izabrat ćemo državu. Telefon je obavezan. Broj. To je to, čekirate da vam je ovo, što vam kažu default, adresa po defaultu. Ćete kliknuti na save, na provinciji. I to je to. Sredili ste, unijeli ste i vašu, to jest unijeli smo adresu na koju će nam proizvod koji naručimo sa ovog sajta biti dostavljen. Dalje, account settings. Dobro, to imamo. Ok. U principu to je to. Sad ako dodate vaš avatar, dobit ćete neke bangu poene koje možete koristiti prilikom kupovine. A zavisno od toga koliko poena imate, cena će vam biti snižena za toliko poena koliko imate, naravno. I to bi bilo to generalno što se registracije tiče. A sada ćemo izvršiti poručbinu. Hajde recimo izaberemo Fluxologu. Cena je 2,54 €. Ukoliko želimo da naručimo samo jedan proizvod, onda kliknemo na Buy Now. Ako želimo više proizvoda, onda kliknemo na opciju Add to Cart. Ja ću se odlučiti za Buy Now. Proizvod je dodat. Kao što vidite. Sada imate opciju da platite neko osiguranje za pošiljku koje košta 5 centi, a imate i dodatnih €1,36 za tracking kod koji vam omogućava da u svakom trenutku vidite dokle je vaša pošiljka stigla. Za proizvode od $10 pa iznad, ovaj tracking kod se automatski dodeljuje, znači automatski je, da kažem, čekiran. Vi možete naravno kliknuti na opciju No Tracking da ne bi plaćali, ali zavisi od toga. Mislim, od vas zavisi da li želite da pratite vašu pošiljku ili ne. Sada opcija plaćanja, kao što vidite, možete platiti putem PayPala ili direktno sa vašeg računa u banci, koji može biti tekući ili kreditni. Sad, ne znam da li se direktno sa bankom računa koji je dinarskog tipa može platiti za proizvod. Za plaćanje sa deviznog računa znam, naravno logično je da se može platiti, a sa dinarskom baš i ne znam i to ne mogu sa sigurnošću da vam kažem. Inače, što se tiče PayPala, tu vam je već omogućeno da za proizvod platite sa vašeg dinarskog tekućeg računa.
uz neku malu proviziju koju PayPal uzima za konvertovanje dinara u euro. I ja koristim PayPal. Kada izaberete opciju kojom ćete platiti, znači pošto je ovdje da kažemo beleženo taj metod plaćanja PayPal, kliknete na ovu ovdje opciju Checkout with PayPal. Znači vi ne morate imati na PayPal računu apsolutno ništa, sve dok imate na vašem računu u banci sredstva, uspješno ćete platiti za ovaj proizvod. Inače kada odete na ovu opciju, pojavit će vam se, da kažemo, druga opcija za plaćanje preko putem debitne kartice. Ukoliko imate sredstva, plaćanje će biti obavljeno, to je kupovina. Ukoliko nemate, neće naravno. Znači ja plaćam putem PayPala. Kada se ovdje klikne, naravno, ja ću ovo neću potvrditi kupovinu jer adresa nije tačna, ne želim da zveznem ove ljude. Ono što će vam se pojaviti nakon toga je da unesete, ako plaćate putem PayPala, da unesete jednostavno vašu email adresu kojom se prijavljate na PayPal nalog. I kupovina će biti obavljena i vaš proizvod možete očekivati najkasnije za neke 4 nedelje da će vam biti dosta. U principu to bi bilo sve. Ako vam se tutorial svideo, ostavite komentar, like. Ako vam se nije svideo, također ostavite komentar i dislike. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!